Kevin Maria Angela and Lord Ken Diala, Eddie Gilas, Angel and Ines Gosum, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Rivera and Cuenco family, Ruming Ocampo, Ernie and Lilibet Echague, Jose Ocampo, Aurora Domingo, Noel and Agnes Valladolid. Para king birthday ng Natividad Kayanan, Nene Lai, Monet Lansang, para king wedding anniversary Daddy Ferdy and Esther Beltran. Para king makasubaling kayadwanandi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph and Mary Hazel and E.G. Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Rene Remedios, Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Nicolas Dison, Joshua Angeles, John Alfred, Aliana Marie, Anika May, April and Alfredo Cayanan Jr., Patrick Miguel, T.J. Castro, Jeronimo Gatus Jr., Michelle Ann Faharit, Mark Henner and Sherry May Faharit, Arturo Torres Jr., Ruth Ann, Leo and Ria, Minerva, Concepcion, Carissa Marie, Shermaine, Ronilo, Jennifer, Rain Jasper, Conrado Bisda, James Benedict Layug, Betty Ong, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Cecilia Cruz. Para king Malagwang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Josie Hinco, Terry Davis, Fatima Dali Manlutak, Marcos Sunglao, Ines Gosum, Ramses Tala, Yolanda Malasique, Romeo Lasco, Roberto Guevara, Teddy Manlutak, Gemma Gray, Ray Arcilia, Agnes Valladolid. Para king Kapayapan ding Kalodwada di Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Benedicto, Arsenia, Jerry, Arsenio, Maria, Angel, Veronica, Epifanio, Maria, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Holica, Rosa, Prudencio, Holland, Rodolfo, Lucia, Lucila, Pacifico Sr. and Jr., Felipe, Estrella, Gemma, Columbina, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Mirna, Pablo, Jimmy, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Elena, Reynaldo, Saturnino, Ruben Sr., Maximo, Wilmar, Genaro, Encarnacion, Cyrilo Cuenco, Francisco Domingo, Rafi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Anita Chipe, Ernesto Cayanan, Nicasio Arcilia, Maylin Lopez, Felicima, Carmen, Anita Lasatin, Faustino Roque, Joselito Parico, Rinaldo, Rosalyn, Raquel, Rufina Manyalak, Benita Miranda, Federico, Zenaida, Noel, Roland, Dison, Gina Samson, Aida Narciso, Corazon Mabiling, Eduardo Buco, Dolores Castro,
Doming, Eddie, Cipriano, Africa Ocampo, Eligio Canlas, at Dingmaldang Kaladwo, King Purgatorio, lalong-lalo na retang ngala ng makaganaka, Karelo.
Ginong Yesu Kristo, kay kaming pupurihin banal mong lagyo, at ang daralit ni Inke kang lugod, o Ginoo Diyos mio Emmanuel. At ang mitigipon laling at waot mo, aling pusaldan, sukungan ang hindilong, Mentamay ka sa Ginong Yesu Kristo, kay kamakiram ng himbanan ng aman mo. Puso mi pagkat parang pangdamdaman, o Ginoo Diyos mio Emmanuel. at ang mitigipon laling at waot mo, aling pusaldan, sukungan ang hindilong, mantabi ka sa Ginong Yesu Kristo, kekeng magsayang kulanging paaswa, ikeng misulus-ulumet ang tawan, o Ginoo Diyos niyo Emmanuel. At ang nititipon laling at waot mo, aring pusaldan, sukungan ang hindilong, mantabi ka sa Ginong Yesu Kristo, mayroon mo kresan ang kikekang kayarian, ingang bagi ang kakingalang hangga, o Ginoo Diyos niyo Emmanuel. Hantimeto nga pamilya, mitipon tamo, king lagyo ning ipampo ning anak, kampo ning banal na Espiritu. Amen. Hing grasya ning ginutamang Iso Kristo, hing lugod ning Dios, sa ting pamakisan metong ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At kaya ka, Antimod, Akamalan kong kakaluguran, makatipon tapo ning 23 Domingo, ning karaniwan na panawon, pasalamatan ning apong Ginoo, karing sablang kalam at grasyang pagkalub na kikatamo, lipat na rin kikatamong kainan, ampuan kakulangan, king katahimikan din kikatamong puso, panamdaman at ganakan tamo, nung makanano nakatamong kaluguran, na kaluguran ning apong Ginoo. Maulaga tamong maulaga kaya, katalang nino man at nano man ni makaya liliking puso na kaya katamo. Ganakan at pagkalungkotan tala naman, tetang dakalabeses, tamo meging sangkan ning pamisan metong bagkus meging instrumento nakatamo ning pamikakawani at pamisagsagan. Detang panahon, tamo menupaya, tamo mibata karing taong mayna, karing magkamali ampon makasalanan. Karing dakalabeses, tamo meging mapibabata, karing mayna tamong sarili. Anyawaran tamo yung sikanan, ampon kapatawaran ng Diyos. Huling niya mismo yung panibata ng sikanan at kapatawaran. Itamongan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, ing isip pamano at dapat at ngayaliwang kakulangan, ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos aginuta mo. King Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, iuli na katangan sana king biyalang angga. Amen. Pakalulog, pakalulog, Kristo pakalulog, pakalulog. pakalulog, pakalulog,
gloria in excelsis Deo. Ligaya king Diyos, makatas-katasan, at pinagkakayaman, kahit kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato kakayapan, karing tao kayang kaluguran. Pupuryan na ka, paramalan na ka. Sasampan na ka, aligayan na ka, pasalamatan na ka, paulining marahul, umligaya. Ginong Diyos, sarining banwa, Diyos ipangayupaya. Tinuan ang mundo, Yesu Cristo. Ginong Diyos, Cordero ng Diyos, anak natin ipang. Ligayang Diyos, makatas-katasan, at kinatukayakan, kahit tao kayang kaluguran. Ikang minalako, karing kasalanan niyato, Makalulwan mo kami. Ikang binalako, Karing kasalanan niyato, hanggang uwi manalangin. Ikang makalulukwan nananib ka, makalulwan mo kami. Muling ikang bukod kabanal-banalan, ikang bukod Ginoo, at kakatas-katasan, Yesu Cristo. Kakuning Espiritu kanan, ibigaya ni Diyos Amen. Ligayang Diyos, makatas-katasan, at pinagkakayapan, kahit tao kayang kaluguran. Manalangin tamo. O ginuming Diyos, kay kayong ustisya at pakalulumit at tabno, kambening pasabing lugod, linigtas mo kami king kamatayan at inangong makirake king biyemo. Ibuklat mo ring matami ka ring kapag mulalan na papalad ning biyay ti harapan ni, ban asoy wanda kang alang takot at ayaw sa kang Diyos sa ipami. Itiadwan mi king kapamilataning ginuming Yeso Kristo ang anak mo, ang mabibiyempon magari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Migsalitaya kanako ing Ginu nga na. Ngeni anak ning tao, tilduanda kang bante para king bansang Israel. Kotang damdam kang amano karing labi ko.
Ipayabot mo karela, ring babala, ababiya ko keka. Nung pabalo ko, king ingmetong amarawak ataw, malapit niyang mate, dapot emepe pabalwan, bayang makapagbayong biye, at ban miligtas ing biyena, mateyang makasalanan. Dapot ika, ingating pakibatan, king pangamatena. Nung inamanwan meng maglarin ugali, dapot eyatinok ng darapat pamikasala, mateya mo ring makasalanan, dapot ika, miligtas ka. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nung kingaldo iti pakiramdaman niya, king kaburyana tuki kayo. Nung kingaldo iti pakiramdaman niya, king kaburyana tuki kayo. Meko keni makanta tamu king Ginoo. Orientaya ing Diyosa magligtas ke katamu. Lumapit kayo kaya kambening kapasalamatan. Masaya tamong midalit kapurian. Nung kingaldo iti pakiramdaman niya, king kaburyana tuki kayo. Meko keni dukutamut sambania, tarasik laut tamu king arapaning Ginoo. Yaing linalang ke katamu, yaing ke katamong Diyos. Itamuing balayan na kayang pagmasabalan. Kawan tamu waring kayang ingatan. Nung kingaldo iti pakiramdaman niya, king kaburyana tuki kayo. Pakiramdaman yung eni kayang sasabihan, eyo sa sisias ding puso yu. Eyo pakyapusan ing kewara, ding pipumpunan yu karin meriba. Inianga chulaking disyerto ning masa, karini namunan dakot piniubukan. Bistat man karelang tengalan, ing depatan kung mayap para karelangan. Nung kingaldo iti pakiramdaman niya, king kaburyana tuki kayo. Nung kingaldo iti pakiramdaman niya, king kaburyana tuki kayo.
Pamamasang ibat, King Sulat ng San Pablo, Caringtao, Roma. Kapatad, mangilag kayo king nanumang pakibatan. Sukat mo king mikakatungkulan kayo. Nino man ing malugod king kalupa ng tao, may katupad ni king batas. Ding kautusan, eka makipangalugod, eka makamate, eka manako, eka mangaibugan, detingan at ding aliwapo, mumulilangan king metong mong kautusan. Luguran me ing kapara mong tao, antimo ing sarili mo. Bukod mong ing lugod, ing emamerbisyo king para yung tao. Ulinito, ing lugod, yaing katuparan ning kabilugan abatas. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Diyos at syukang Kristo, ban pakikasundune ing yato king kayang sarili, at ing mayap a balita ning pamikasundo, pigkatiwala ne kaya katamo. Amen. Ing ginuman tabi yake kayo. At kaya ka antimore, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Hi Jesus nga na karingkay ang alagad. Nung ing kapatad mo mi kasala yake ka, lapitan me at ipakilala mo keya, ing pamikasala na. Dapot daptan mo, king makalihim, kita sanang ikayo mo nga dua. Nung pakiramdaman na ka, ikwame mong abali kalubke ka, ing kapatad mo. Dapot nung ena nakaman pakiramdaman, mituki kang metong o adwa katao, baning nanumang piyamanwan yu, malyaring mi patutuanan king amano daring adwaw at lukatao, anti mo yung sasabian ning kasulatan. Dapot nung karelaman, eya makiramdam, isumbong mo iti king iglesia, at nung kanitaman, eya makiramdam king iglesia, iapos mo niya mong anting metong adaywan, o metong atalapan yung ilbuis. Sasabihan ko kaya kayo, nanuman ing eyo ipaintulot kete king yato, mo naman mi paintulutan karin banwa, nanuman ing paintulot yu kete king yato, karin man banwa mi paintulutan. Antimurin, sasabihan ko kaya kayo, nung ding adwake kayo, kete king yato, misan metong laking nano mga duwanda king panalangin, ipagkalub na ke kayo ning ibpakong at syobanwa. Uling no ka rin man ating adwa o atlo kataong mititipon king lagyo ko, at syuko ka rin, busalda. Pakamalan kong kakaluguran ing maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kumusta kayo po? O ba't bala mo malungkot kayo po? Kumusta kayo po? Mayap po. Nung ako po masyadong mayap, ako po migagana ka. Siguro mas elamayap detang sinimba nanding 6 a.m. English siyang misa, kagigising da, kapangpanganing panayan da,
ing paring dinatang Inglesero ya. Igmisa ko po kasi sa Nicolas, ingayag kat da pala Tagalog ya, apo ko. Mibu ikit ko rin tao, mibubulungan langan, makakururot na nga nakilin, andi ngabak, kagigising da. Inya maswelo kayo, ulitan kayong kutang ko, komusta kayo po? Ya, o diba, lali Mexican, uling balo yo, ating mas mayap ko kabilyan kesa karingaliwa. Anya pong misan, maging makabuklat ko po kayo. I will be honest with you. I have talked to some of our youth, din kaya katamong kayanakan, king kaya katamong parokya, because one time I felt the need to talk to them personally. So, I decided to group them into 5s. Ginrupo ko pong lima-lima. Nga tatandanan ko lima-lima rin, kaya nakanta mo, king parokya. At ipangumusta kami mo. Kitnan ko lang mo, kumusta yung pamag-serve mo? Nanong nang gagawan mo? Kumusta laring officers yo? Kumusta yung pamag-aral mo? Kumusta king baleyo? Kumusta yung biye mo? At atin ko pong ibuklat mapilan ka rin, karelang abuklat mo naman ka na ako. Tingaliwa nga raamong, masaya ko po kasi puwata pong mumunta ko pisang ban, I feel belong. Kasi tsula po kayo rin kaluguran ko. Amang masaya ko pong mumunta pisang ban kasi milala ko po yung pagal ko. Among masaya ko pong mumulay papunta king pisang ban kasi makapangadi ko, tahimik king pisang ban, tin kong kakaluguran, akakalingwan ko yung pagdalanan mi king bale. Nga daring kayanakan. And some of them even opened and admitted that at least sometime or one time in their life, in their young life, sabi da, among pasensya na po, I entertained the thought of ending my life. Binalak ko pong pupusan ng biye ko. And some of them even show their scars. Pepakit na laring bakas ning karelang pamanyubok. Pututan ning biyera. And I asked them to promise me and to promise God that they will not do it again. Because suicide, I told them, suicide is a permanent solution to an impermanent problem. Eta mo kailangan ng permanenteng kapakibatan, king lilipas mong pagdalanan. Amen? And today is Suicide Awareness Day. Eta mo kailangan ng permanenteng kapakibatan, king lilipas mong pamangailangan. Was siguro totoo, kailangan tutukan nanong karelang pagdalanan, nanong malilyari bale, nanong malilyari eskwela, and maybe we have to correct these things. Maralas makanyaning kaya katamong approach karing problema. Nano rin kaya kang daralanan, buri mo pakisabihan ko rin mako, mamo, buri mo puntalan ko rin teacher mo, buri mo puntalan ko rin mambuli kaya ka. We always approach the problem to its roots, not realizing that we tend to forget something. At intamo nga kakalingwan gawan. Burita mong puntalan itang problemang sasabihan tamo. But we forget to ask, kumusta ka? Nanong panamdaman mo? Uy, nga kakalingwan tamo. Uy, nga kakalingwan tamo. And that's why sometimes, panupayad na po rin aliwang mag-serve kayong pisamba nung minsan. Atin ko po nga sabihanan nata niya minsan kasi sabi na, atin po may reklamo niyang minsan kasi katang kalupa na mag-serve. Sabi na, kapagal! Nga nang makanyan, mag-serve kayong pisamba. Kapagal! Nga nang makanyan. May kibatitang kayabay na mag-serve. Ninwari ngay mapagal keni. Nga nang makanyan. Ninwari ngay mapagal keni. And I thought it was very uncharitable. Mahayaping makanitang pakibat. Bakit? Mo naman balo nanong sangkan, bakit mapagalya? Mo naman kalupasikanan, siguro yung tao nga ita. O mo pakitang, bakit mapagal ka? Bakit makanyan yung panamdaman mo? And these are the very reasons, some of the very reasons, why po tapo king announcement po, at mapilan po siguro kaya kayo dimdam yun ita pong may post king kaya katamong Facebook page, a QR code.
At what ang biklat meaning QR code? There is an inventory, a survey about the mental needs, lalong-lalo na ikatamongan, lalong-lalo na rin kayanakan king katamong parokya, tungkol king karelang pagdalanan. We want to have a general view of what our needs are. And we are now launching what we call Santiago Apostol Center for Accompaniment. There are many volunteers signify na pong sumaw, pat tinipunta nala po rin mapilan kareni, at atinala po makaseta training ding mapilan kareti, just to help these people na dalanan makanining kasakitan. Bali pa po nung bakit? Nung iyo po ako ing parokya tamo po keti Betis. It is practically, balo yung po masanting yung pisamban, hindi katamo pong pisamban at hindi katamong parokya, it is practically a barangay hall, police station, minsan munisipyo. Ing parish priest na po ning Betis, ing pari ning Betis, maralas barangay captainia, maralas PNP chief ya, at maralas mayor ya, ausan ding solusyon na ning problema, pati asawa, pati mikaluguran, diretso laking pisamban. Inyaring kaya katamong PPC, gangkot na nyula. They have a master's degree in conflict resolution. PPC are trained for mediation, for several protests. At minsan pa kayong pisamban ating kudeta. Yamo munisipyo, Malakanyang yan naman, yung kaya katamong pisamban. Pero mo naman siguro po kayo ng pisamban tamo, kayo ni Betis, sing makanyan. Mas kino ka rin siguro, ang yampang kareng pibale-baleyo. Dapat balo tamong arapan ng pamikaintindi. Ing pamipate-pate, pamikasundo. Why? Because the church's mission is not only to have you come to church. Mo itang pasimbanda kayo, po may kapakinabang na kayo, pwede na kong muli, mga anak ko kilwal, okay na yung parumingo. That is only one of our obligations. But one of our greatest missions is one of reconciliation. Pamikasundo. Pamikasundo ning tao pabalik king Diyos. At pamikasundo ring tao king balang metong at metong. That is also our mission. Nga na po ning kay katamong mumunang pamamasa, iba't king propeta Ezekiel, at pakiramdaman tayo pa si bayong matingid. Migsali tayo ka na ako yung gino nga na ning propeta, at nga na ning gino, ngeni anak ning tao, tilduan da kang bante, I have called you to be a watchman, para king bansang Israel. Potang damdam kang amano karing labi ko, ipayabot mo karela, ring babala ababye ko keka. Nung pabalo ko king ing meto nga marawak a tao, malapit niya mong mate. Dapot pe pabaluan, bayang makapagbayong biye, at banmiligtas sing biye na. Mateyang makasalanan, dapot ika ingating pakibatan, king pangamatena. Mateya king kayang kasalanan at mateyang makasalanan, pero nung namanuan, ika ing makikasalanan. Pero nga nang misundo, nung inamanwan ming maglarin ugali, dapat ayatinok ng darapat pamikasala. Mateya mo ring makasalanan, dapat di ka miligtas ka. And there you go. Parati tamong sasabihan yan. Kumigkulang, mo sasabihan, da kasibiyanan, ika ng makikasalanan. And that is right. That is at least our mission, the list of our mission. Itang sabyanan ming tao, yan mo naman napilit magbayo. Pero itang nga sabi mo mong sibukan mo at tinamanuan me. To always call out to them, if today you will hear His voice, harden not your hearts. Nung ngeni damdaman me, ing siwala ning ginueme sa si sing puso mo. Yan ing mumunang obra ning pisamban. Ulitan ke. That is the first mission of the church. Primum officium, to preach the word of God, the word of reconciliation, ning pamisan metong king kapayapan. Pero ako po migagana ka. Jesus does not leave us clueless on how to deal with these conflicts. Nakatamo lalakwan, alang balong gawan, ban solusyonan ning pamisagsagan. He provides us with 4 simple steps
to resolve conflicts. Ready na kayo po? Magtasla pong bitis ding ready na. Yan. Ala ko pong ikit migtas bitis. Migtas kile may nakit ko. Ready na kayo? Step 1, step 2, step 3, step 4. Jesus provides this in the gospel. Nga naning Ginoo. Nung ating pamipate-pate at atin ka nga kapate at ating meki pateke ka, nga naning Ginoo. Ulitan niya. Step 1, one-on-one. Pakiulit. Step 1, one-on-one. Ulitin niyo po. Step 1, one-on-one. Step 1 is one-on-one. Tao king tao. Because there is no better way to resolve conflicts than to face the problem head-on. Name it and resolve it. Pero, balo tamong makanyan kasagulit, balo na ning Ginoo makanyan kasaguli. Nung eyo adalan king mayap apamisabi, at ating kapumuring kapagmulasan makipagsalese. Duda, step 2. Step 2, take 1 or 2 with you. Pakiulit po. Step 2, take 1 or 2 with you. Nung ebisa makiramdam kaya katao king tao at metong king metong, take 1 or 2 with you. Manuki kang tao, pero yun na naman buring sabyan ko yugan yet, pisopan ye. Nuning burin ang sabyan, pisan metongan ye ing problema. Ali pisopan ing tao, nun pisan metongan ing problema. Manuki kang taong mas makaintindi kay kayo. Manuki kang taong emo kasimpali buntok at bulubulusok. Maus kayong mas makaintindi at makapagpalino king daralanan niyo. Deta makapikit kay kayo king libutan. Pero minsan, patiretang taong sasawp makanya, nakalupa mo rin siguro, mamarokan dala. Amen. Mamarokan do ring taong sasawp. That's why Jesus provides us. If 1 or 2 fails, take step 3. And what is step 3? Step 3, bring the branch to the tree. Pakiulit po. Bring the branch to the tree. Ibalik me ing sangang kinawani, king pun. Idalame king iglesia, nga naning Ginoo. Idulog me king iglesia. At king meto nga iglesia, king meto nga komunidad, at king meto nga organisasyon, potang ating magkamali at bisang magbayo. Nga nawarin ning Ginoo, it's okay to make disciplinary actions. Make communal efforts to teach them. Sometimes, kalupa kay katamo kayong bisamban, karing sarili yung organisasyon, sometimes it is good to suspend them. Hikawani mo pang bagya, paboren mo pang lumaut bagya, aliban lumaut na at milaut na no? It is better to give them time and space to pray, to think about it. Pero minsan, kareting taong linaut mong makanyan at tuturuan ng tamong magbayo. Sometimes step 3 also fails. Talagang lumaut na lang. Sirandaning pamikaluguran at pamikapatad. And Jesus provides us with His ultimate option. Step 4. Step 4, treat him like a tax collector. Pakiulit po. Step 4, treat him like a tax collector. Nga naning Ginoo, nung pa rin malyari, ring ganaganang nga rin. Ituring miyang meto nga dayuan, ituring miyang meto nga talapan yung ilbuis. Maybe, ka-harsh na naman yata ni nga pong Ginoo eh. But maybe Jesus is telling us, this my first interpretation of this. I have two. The first is this. Maybe Jesus is telling us, sasabihan ni nga pong Ginoo, simply, know when to give up. Balo mo sana, nung kapilan ka dapat sumuko ka ring tao. Because in reality, you cannot please everybody. Kapag ginawa mo lahat ng iyong makakaya, at hindi pa rin nakuha sa abot ng iyong makakaya, isuko mo na ang laban, hindi naman lahat pwede mong maging kaibigan. Know when to give up on some people, and know when to move forward. Laging may aaway sa iyo. Ganyan talaga ang buhay. Kahit gaano kakabuti, you cannot please everybody. Amen? You cannot please everybody. And you cannot please everybody
is a very common experience for me. Karanasan mi po at karanasan ko anting pari, nga kupin kay kayo, po tanging pari, mamili ang kakanan na, hausan deng maselat. Po tanging pari, kakanan da nga ning iyapag na, hausan deng matako. Po tanging pari, kaya benoreng makwalta, sabyan deng matako pera. Po tanging pari, kaya benoreng kalulu, biyasang mamiling kaya benayamong. Katumod, alakang turan. Isungabe mo ring matwa, matwayang sapok yamong. Isungabe mo ring anak, bagets siya, isip yang anak yamong. Nga na pinitang may usong kantaking seminaryo kanita, nga na, ay nuko, manyamaning magpari, balo mo, mas manyamaning pari, dakal tukso, dakal sakit, dakal kapibabatan, dapot gugulutan, pekibatan mong kayawsan. Kami lapit ka ring babae, potarugumit chismis ka. Kami lapit ka ring lalaki, potabalara bading ka. Kaya ring obra, inge gana-gana, muli kay kang dili, alalo reng pamilya, malungkot tahimik, ing puso mangulila, bandang tauling abe mo, ing minaus ke ka. Pero mo naman siguro kaya kaming pari, siguro deng hanggang magkapilit gawaning mayap, at tuparaning kaburyaning nga pong Ginoo. Maralas minsan, mulila, pati ring pamilyara do paniwalan. Pero king taong darapat mayap, mayap na kaya itang depataning mayap, at ala nang ngadwa na liwapang kapalit. Mo makaying pangabalanan, ka makaying migagana ka. Natural mo king yato ing era kain tinjan, uling king Diyos mo ing tune tamong kayablasa. Amen? But, honestly, this sounds very un-Christian to me. Palagi ko po makaying maka-Christianing, makanya na ugali, kita natin kang ilawot bagyang tao. And thus, my second interpretation is this. Nga ning Ginoo, treat him like a Gentile. Anting meto nga daywan, anting meto nga talapan yung ilbuis. Pero makanano no waring tinuring ning Ginoo, ding pagano, ding talapan yung ilbuis. Simply mo, the worldview of Jesus is this. Detang lalautan da kanita, ilang lepitana, ilang inunana. That's how crazy Jesus forgiveness is. Yang mumunang lalapit, karing di kasala. Yang mumunang kakawul, karing edapi buburianan. Maski pa karing migtaksil, yang linapit at migampang kapayapan. Because we are not called to love only the lovable. Tamo may yaos banduguran, detang kalugod-lugod. Saguli mong gawan yan. Ing Kristiyanong lugod. Luguran, detang kalugod-lugod. Luguran ding kapate. Masakit gawan yan. Pero giuta mo, uling inutos ning Ginoo. Nga na ning kikatamong kadwang pamamasa, kapatad, manginlag kayo king nanumang pakibatan, sukat mo king katungkulan kayo, ninuman ing malugod king kapara ng tao, may katupad ne king batas. That is the only requirement of God. Tuguran mi ing kapara mo, at iyan ing kekang premyo. Ing lugod, manayang kapalit. Bakit? Ing lugod mismo, itang balo mo mong linugod ka, o ita, ing kekang premyo. Love is the reward of love itself. Amen. Abi-abi tamo po ngening ipasyag, ing kaya katamong kasalpantayanan.
Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tuto, linalang King Banwat Yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning Banal Espiritu, mi bait ng Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya karing Mete, King Katlong Aldo, Sinobliang Mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok wananing Diyos, sigpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kong karing mabye ampon me nga mate, sasalpantaya ko King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katoliko, King Pamisamak ding Santo, King pangpatawad da ring kasalanan, King pangasublirang mieding mete, at King Be alanganggo. Amen. Miyabe-habe tamong manalangin, King mapamakalulo tamong ipa, alang patan at papakit kay katamo, King mapamatawad ng ganaka, nga tamong manalangin, pakaluluan me ing balayan mo, o Ginoo. Pakaluluan me ing balayan mo, o Ginoo. Para karing meto nga mapamakululong iglesia, anong no ating lugal para karing may na, ban ela mi paimburisan ding palpikasala, nin mi painggulutan ding taong sisisi, manalangin ta aking Ginoo. Pakaluluan me ing balayan mo, o Ginoo. Para karing metong ama pamakalulong lipunan, anong no ating kagalangan king biye, para karing ating kapansanan at nung nuring tao ilaring tala pamahala at tala taguyod king tula ning balang metong at metong, manalangin ta king Ginoo. Pakaluluan me ing balayan mo, o Ginoo. Para king metong nga pamamakalulong puso, para karing kaya katang sarili, ban parati tamong manatiling makasadyang munye kapatawaran at manyad kapatawaran, manalangin ta aking Ginoo. Pakaluluan me ing balayan mo, o Ginoo. Para king pakalulo at pamikaintindi, busal din kaya katang pamilya, ban parating lang ating diwa ning kapibabatan at mamatawad alugod, manalangin ta aking Ginoo. Pakaluluan me ing balayan mo, o Ginoo. Para king meto nga mapamakalulong komunidad, king kaya katang parokya, at tatanggap si kanan king panalangin at king Eucharistia, ban akargara impusan at kakulangan na ning balang metong at metong karela, manalangin ta aking Ginoo. Pakaluluan me ing balayan mo, o Ginoo. King kataymikan na duwan tamo king Diyos, King pekamalalam tamong kapagnasan. O mapamakalulog ipa, binyeme ke kaming metong at metong ban maging tandaning ke kang lugod, ay alang kayangganan. Saupan mo kaming maging mapamakalulong kawangis ning ke kang anak, maging mapibabata, lalong-lalo na kareng kalupaming may na at mikakasala, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kaya katamang dahon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakatam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning kapayapaan ng ponlugod, manano na sanang ing daon, may pagdala na kang tunay kapanyamban, at pakisan metong na kami keka, itiadwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabay kaya kayo, At kaya ka iyat antimul, nayo ring pusoyo. makayat na no, Pasalamatan tayo ing ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing pasalamatan da kaking sablang pinandit at numan ka rin. Oy palubos mayupaya talanganggang mabiye Diyos. Pupurian da kat pasalamatan para king kekang pamanantabi at pamagmalasakit king yato. King kapamilatan ng Yesukristo ang ginumi. Busal ning kagulwan ampon pami sasagsagan. Balo mi king ika, ing mitutuntun ka rin kaisipan mi, king pamibalak kapayapan. Ing kekang espiritu, babayo no ring puso mi, ding mi pate-pate, akakwarang mi pagmasalese, ding pikawani ning epamikaintindi, mi kakaluguran lang pasibayo, at ding bansa, abe-abe lang magdulap kapayapan. Panamdaman ming pamagobra ning kekang espiritu. Potang ing pamilaban-laban, pupupusan ning pamikaintindi. Potang ing pamipagkamwa, mapapawi pauli ning pakalulo. At ing kapag nasan gumanti babiyadalan king pamamatawad. Uli nitaya kami sukat patugot pasalamat at pupuri keka. Kagum daring sablang koro ning banwa, daralit mi ngalang tuknang ing kekang ligaya. Banal ginuwa Diyos ang mayupaya, bitning banwa ating lawat king kekang ligaya. Banal ginuwa Diyos ang mayupaya, bitning banwa ating lawat king kekang ligaya. Hosanna, Hosanna, king kakatas sa taasan. Hosanna, Hosanna, kakatas sa taasan. Banal, banal, ginuwa Diyos kang mayupaya, mitmo'y banwa ating labuan, king kang ligaya. Banal, banal, ginuwa Diyos kang mayupaya, mitmo'y banwa ating labuan, king kang ligaya. O Diyos ning upaya ampon sikanan. Pupurian da kaking kapamilataning anak mo, Yeso Kristo, adaratang king lagyo mo. Yung amanong magdalang kaligtasan, yung gamat na duduang mo karing makasalanan, yung dalan na painturuking kekang kapayapan. O Diyos save pami, pipalaot kami keka, dapot king kapamilataning kekang anak, binalik mo kaming pasibayo keka. Dinaon me king kamatayan, kanita mi balik kami lubkeka, atakit miya ing dalan papunta king balang metong. Uli nita pagmasusyan miya, itang pamakisut akam tanang Kristo para kaya kami. Adwan mingeni kaya kaway pa, ing pabanalan mula, reting kalam king ambun ning kaya kang espiritu, ban magawalang katawan. Hampon daya ning kaya kang anak, kabang tutuparan mi, ing peka panabili ng daptan mi. Hatatandanan mi pa, kanitang benging bayo yamete para kaya kami, kabang mamapon la. Kinwane ka rin kayang gamat ing tinape, pasalamata na kat pinuri,
piraso ning tinape, at binyene karing kayang disipulo at ngana. Kuanan iti kayo ngan at mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanya mo naman kayari ni ngapunan, kinwaning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan king kekang kayapan, binyening kalis karing kayang disipulo at ngana. Kuanan iti kayo ngana at minom kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayan po nalang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo po para karing sablang tao. Bahan kita may patawaran na rin kasalanan, daptan nyo itiking pamigaga na kakanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Cristo meteya, i Cristo sinubli ang media, i Cristo datang iya, wakas ning panahon, king wakas ning o Ginoong kaya kaming Diyos, penibala ni kaya kami ning kaya kang anak, iting waganing kayang lugod, pagmasusyan ming pamigagan kaking kayang kamatayan at pangasubling mebiye, at daraon mi kaya kay tingkal na mapigkalub mo kaya kami, ing sakripisyo ning pamakipagkasundo. Ulinita adwan mi kaya kaway pa, ing tanggapan mo kami sana kayabe ning anak mo, at king kapamilataning pamisulusulo mi kaniting bangkete ning kapasalamatan, katmuan mo kami king kayang espiritu, amanulo ka rin hanggang sugat ming panamdaman, pati na ka rin kaya kaming pamisagsagan. Manano na sanang iting espiritu, papanatilyaning pamakisan metong mi king kaya kaming Papay Francisco, at king kaya kaming Obispo'y Florentino, kambeda ring sablang obispo, pari ampon diakono, at ding sablang tao. Oy, babustan mong ing kaya kang banal na iglesia, maging tanda ning pamisan metong at maging dala ning kaya kang kapayapan. Inaus mo kaming mitipon-tipon keti, makapadurot king lamesa ning anak mo. Tipunan mula naman sa aking ganapapamisan metong, ding taong miyayaliwalahi, salita at kabilian king biye. Tanggapan mo king kayarian mo, ring kapatad ming mayangon na biye, ngeni matudtud na laking Gino, at ding sablang memo na keti king yato, ika mong buko ding makibalo king karelang kasalpantayanan. Ban kagom ning na Virhen Maria, ingindo ning Diyos. Kambe ng San Jose, ing kayang esposo, ding apostol, isa Nicolas de Tolentino at ding sablang banal, matula kaming misulusulo king ganap pakapayapan, king bangkete ning bayong Jerusalem, kambe ng Heso Kristong ginumi. King kapamilatan ng Kristo, kambe nat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumding Espiritu Santo, sablang ligaya't dangalan keka, manggaman kingalang angga. Kambening maragula ka panaligan, king Diyos sa maanaya king pamagbalik lubtamo keya.
Mausta mo kayang eni anting mikakapatad, kapamila taning panalangin na tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. Patawad mo ke kami, isalami ke ka, antin pamamatawad mi, haring bikasala ke kami, emo ke ipay sa ulking tukso. Ikabos mo kami king sablang maroko Ginoo. Malugod mong ipaggalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaw paning kaya kang pakalulo. Parati kaming miligtas king pamanalipan ning kasalanan. At mikabiyos sa lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayaryon, ating kayo pa yon, at Tingligaya, iligayo, manggaman, king king alanganggo. O Diyos, sa ipaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, emo sana babaliktan din kaya kaming kasalanan, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan ng ponpisan metungan meg pangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sanang parati kaya kayungan. At kaya ko antimo. Ing masayang paralan ida kaya tangin ni king balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Meron ng Diyos, ikang inalak ko, paring kasalanan niya't iniraan mo. Pakaluluan, pakaluluan, pakaluluan mo kami. Meron ng Diyos, ikang inalak ko, paring kasalanan niya't Pagkalbibilang ikakausan mo kayo. Pakaluluan, pakaluluan, pakaluluan mo kami. Meron ng Diyos, ikang inalak ko, paring kasalanan niya't iniraan mo. Ibigay mo kay kami kapayapan, ibigay mo kay kami kapayapan, ibigay mo kay kami kapayapan, ibigay mo kay kami kapayapan. Pakamalan kong kakaluguran, nyo ing kordero ning Diyos. Nyo Jesucristo, ing dalan pabalik ing ipa, ing dalan pabalik ing metong at metong. Nyo ing milalako king kasalanan ning yato, papapalad tamo, ikatamong mayayaos ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ko, dapat ikasmeng amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, hingamano mo't sakramento pagkaluban daking pamangan at biye. Manano na sanang deting regalo ning kekang anak, tayran daking makirake king kayang biye manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tapos saguli para karing mapilan akapabaluan. From the desk of the parochial vicar. Happy Fiesta po karing memaryoning sa Nicolas II. Muna pong dili, king lagyo ng apong dong, ing katamong arsobispo, burida kayongan pong pasalamatan at pugayan, king kayong alanglikat as suporto, sipagan at presensyo, king katamong parokyo, lalong-lalo na karing mga sipag tamong talasuyo king bisitas at pisamban. Ding Chapel Pastoral Council, Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, Cemetery at Columbary Board, ding Miyayaliwang Committee, Betes Fiesta Committee 2023, Kasuyuan, Kasalasayan, Kasiyahan at Miyayaliwang Organisasyones. Kadwa po, agkatanda kayo po karing formation sessions, dikil karing katuruan ning banal a iglesia, apanimunaning Ministry on Catechesis tamo. Anyang milabasang Domingo, may ganap ing Talk 1 tungkol king Santissima Trinidad at i Jesucristo, apenimunan ko. Nandin po may ganap ing Talk 2, dikil king matuwang tipon o Old Testament, kwento ning lugod ning Diyos at pamaglakbe ning balen a pinili. Speaker, Brother Ethel C. Rojas, AA, Mayaring Master of Arts in Theology, King Loyola School of Theology. Karing tutuki pong Domingo, from 10 a.m. to 12 noon, o reni puring makatuking talk. Talk 3, September 17, 2023, topic, ing bayong tipan o New Testament. Ikristo, ing Divino Verbo, lupa ning Diyos at taluturo ning banal a kapulungan. Speaker, Brother Etiel C. Rojas. Talk 4, September 24, 2023, topic, ding Sacramentos o the Sacraments. Kabaldugan ding Sacramentos, king bening banal a kapulungan. Speaker, Brother Ralph David, kasalukuyan magaral Master of Arts in Liturgy, King San Beda University. Talk 5, king October 1, 2023, topic, ing Eucharistia at ing banal a iglesia. Speaker, Father Jason Miranda, ing katamong bayong resident priest, king parokyo, a mayaring licentiate in Sacred Theology, King Pontifical Gregorian University, King Roma. Sana po makapakyabe tamo kareti, maganap laring talks, king babo na po ning luma tamong kumbento, atin mo pong 40 pesos registration fee balang talk, ang magamit po king merienda tamo, at malyari rin pong paisyong certificate ring makyabe kaniting talk. Katlo po, dakening kasuywaning Fiesta Committee 2023, tuloy-tuloy pa po rin ing registration tamo, king training, king welding ning TESDA, at local training, king acupressure massage therapy, i-certify ning TESDA. Makipag-ugnayan na kayo mo po karing CPC. Makabuklat yan naman po ing Betes Fiesta Committee karen pong bisang sumaw financial karing miyayaliwang proyekto dikil king kasuywan, kasalasayan at kasiyahan. Kapat po atin pong special collection next Sunday o tutuking Domingo para karing katutubo tamong kapatid at Verita Mass Media, amaremit po king CBCP at para karing miyayaliwata pa pong pamangailangan. Kalima po, atin pong may post a QR code king katamong parish Facebook page. Anting pamanumpisa na po ning tagimpan ning Santiago Apostol Center for Accompaniment o SACA. Ing laman na po niting QR code, metong yung survey tungkol karing miyayaliwang mental health needs ning katamong parokya, lalo na rin kayanakon. Tagimpantamo pong makapamyesaw o suporta, lalo na karing taong ating mabayat na pagdalanan, king karelang kapilubluban. Deta pong bisang mambag kaniting obra, king paralan ning oras, kagiwan o financial man,
Malyari la pong makipag-ugnayan kang Miss Frances Joy Ocampo, ing ad hoc SACA Coordinator. Kanam po, malagod tayo pong tatanggapan iamong Jason Miranda, king kakatamong parokya anting resident priest. Pansamantalang tuknang iya po iamong Jason kaya betamo, kilob ning mapila na bulan at sumaw ka rin kakatamong sakramento. Kakauli na pa po iba't king kayang pamagaral king Roma. Maya pa oras po kaya kayungan, bendisyonan na kayo sanang labis-labis ning ginutamong malugod. Ingat po at mipapangadi. Sign, Reverend Father Gian P. Sagum, Parochial Vicar. Hinginuman tabay kaya kayo. At kaya ka, Antimul. At bendisyonan na kaning Diyos sa mayupayang tutukan beda rin kaya kayong familia at pakamalan king biye. Ipagkalog na saning pekamalala makapagnasaning kaya kayong puso, king lagining ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, mipapamatawad at mipapanubaya. Salamat, King Diyos. Viva Apong Kulas! Viva Apong Kulas! Ume na kayo po at makipamiesta na kayo. Ingat ko po king pamanuli. Sa Nicolas.